Hey, what's up guys? Welcome to Learn&Explore. من ڕاستیم خۆشحاڵم کە گەڕامەڵاتان لە ڤیدیۆیەکی نەدا. ئەم ڤیدیۆیە بەشی یەکەمە لە زنجیرەی کتێبی The Alchemist کیمیاگەر کە نووسەرەکەی پاولۆ کۆیلۆیە و پێشەوەی دەست پێ بکەین با چەند زانیاریەکی کورت دەربارەی ئەم کتێبە باس بکەین. ئەم کتێبە یەکەم جار لە ساڵی 1988 بۆ یەکەم جار چاپکرا و بڵاوکرایەوە و یەکێکە لە بەناوبانگترین کتێبەکانی سەدەی 20 تا ئێستا 65 ملیۆن کۆپی لێفرۆشراوە و وەرگێڕدراوە بۆ 80 زمان. واتە کتێبێکی زۆر بەناوبانگە و باس لە چیرۆکی کەسێک دەکات کە ناوی سانتیاگۆیە و هەوڵی بەدەستهێنانی خەونەکانی هەیە. واتە کتێبەکە باس لە هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی خەونەکانە دەکات. Let's do this. Chapter 1. The boy's name was Santiago. کوڕەکە ناوی سانتیاگۆ بوو. Dusk was falling as the boy arrived with his herd at an abandoned church. Dusk was falling as the boy arrived with his herd at an abandoned church. زەردەپەڕ دائەهات کاتێک کە کوڕەکە لەگەڵ مێگەلەکەیە گەشتنە کڵێسەیەکی چۆڵکراو یان جێهێڵراو. Dusk واتە زەردەپەڕ کە مەبەست لە ئێوارەیەکی درەنگە کە ئەوە نیە هێشتا دنیا بە تەواوی تاریک نەبووە و لە نزیکی خۆرئاوابوونە پرتەقاڵیە ئاسمان ئەو پێوترێت dusk و abandoned واتە چۆڵکراو یان جێهێڵراو. The roof had fallen in long ago and an enormous sycamore had grown on the spot where the sacristy had once stood. The roof had fallen in long ago. سەقفەکەی ماوەیەکی زۆر بوو ڕووخابوو and an enormous sycamore had grown on the spot where the sacristy had once stood. و دارچنارێکی گەورە گەشەی کردبوو لەو شوێنەی کە جاران ژووری کەلوپەلە پیرۆزەکانی کڵێساکە بوو. Enormous واتە زۆر گەورە، sycamore واتە دارچنار، sacristy واتە ژووری کەلوپەلە پیرۆزەکانی کڵێسایەک. He decided to spend the night there. بڕیاریدا کە شەوەکە لەوێ بەسەر بەرێت. He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate and then laid some planks across it to prevent the flock from wandering around during the night. He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate. چاوەڕێی کرد تاوەکو هەموو مەڕەکان لە دەرگا یان دەروازە ڕووخاوەکەوە هاتنە ژوورەوە and then laid some planks across it to prevent the flock from wandering around during the night. پارچە تەختەی درێژی بە درێژایی دانا بۆ ڕێگریکردن لە مەڕەکان بۆ ئەوەی شەو بەملاولایە بڕۆن. There were no wolves in the region. لە هەرێمەکەیە گورگ نەبوو. But once an animal had strayed during the night. بەڵام جارێکیان ئاژەڵێکیانی لە شەوا ون بوو and the boy had to spend the entire next day searching for it. پێویست بوو کوڕەکە بە درێژایی ڕۆژی دواتر بگەڕێت بۆ ئاژەڵەکە. دیارە بۆ ئەوەی دووبارە ئەوە ڕوونەهاتەوە ئەم تەختەیی داناوە بۆ ئەوەی ئاژەڵەکانی نەڕۆن. He swept the floor with his jacket and lay down. بە چاکەتەکەی عەرزەکەی سڕی و پاڵکەوت. Using the book he had just finished reading as a pillow. بەکارهێنانی ئەو کتێبەی کە تازە خوێندی بوویەوە وەکو پشتیەک. واتە پاڵکەوت و ئەو کتێبەی کە تازە لە خوێندنەوەی تەواو بوو کردی بە پشتی بۆ خۆی. Pillow واتە پشتی. He told himself that he would have to start reading thicker books. بەخۆی وت کە ئەبێت ئیتر دەست بکات بە خوێندنەوەی کتێبی ئەستوورتر. They lasted longer. زۆرتر ئەمانەوە مەبەستەوەیە کە کاتی زۆرتری ئەویست بۆ ئەوەی تەواویان بکات and made more comfortable pillows. و ئەبوون بە پشتی ئاسوودەتریش. مەبەستەوەیە کە کتێبەکان ئەستوورتر بوون و ئاسوودەتر بوون کە وەکو پشتی بەکاریان بهێنێت. It was still dark when he awoke. هێشتا تاریک بوو کاتێک کە بەخەبەر هات. Awoke واتە بەخەبەر هات and looking up و بە سیرکردنی ئاسمان he could see the stars through the half-destroyed roof. ئەیتوانی لە سەقفە نیمچە ڕووخاوەکەوە ئەستێرەکان ببینێت. Half-destroyed واتە نیمچە ڕووخاو. I wanted to sleep a little longer, he thought. لە مێشکی خۆیان وتی ئەمویست کەمێک زیاتر بخەوم. He had the same dream that night as a week ago. هەمان خەوی هەفتەی پێشووی بینی بووەوە. And once again he had awakened before it ended. و دیسان پێش ئەوەی کۆتایی بێت
بە ئاگا هاتبووەوە واتە پێشەوەی خەونەکەی کۆتایی بێت بە ئاگا هاتبووە و خەبەری بووبووە. He arose and taking up his crook هەستایە سەر پێ و گۆچانەکەی هەڵگرت began to awaken the sheep that still slept. دەستی کرد بە هەستاندنی ئەو مەڕانەی کە هێشتا خەوتبوون. He had noticed that تێبینی کردبوو کە as soon as he awoke هەر کە ئەم هەڵ ئەستا most of his animals also began to stir. زۆربەی ئاژەڵەکانی دەستیانە کرد بە جوڵەجوڵ و خەبەریانە بووەوە. It was as if some mysterious energy bound his life to that of the sheep. وەک ئەوە بوو کە وزەیەکی شاراوە یان وزەیەکی نهێنی ژیانی ئەمی بە ژیانی مەڕەکانیەوە بەستە بێتەوە. With whom he had spent the past 2 years. ئەو مەڕانەی کە 2 ساڵی لەگەڵ بەسەر بردبوون. Leading them through the countryside in search of food and water. بەبردنیان بۆ دەرەوەی شار بۆ گەڕان بە دوای خواردن و ئاودا. They are so used to me that they know my schedule, he muttered. بە بۆڵەبۆڵەوە وتی ئەوەنە بە من ڕاهاتوون کە خشتەی کارەکانیشم ئەزانن. Thinking about that for a moment, بە بیرکردنەوە لەوە بۆ ساتێک, he realized that it could be the other way around. بۆی دەرکەوت کە ئەکرێت بە شێوازەکەی تر بێت. That it was he who became accustomed to their schedule. کە ئەکرێت ئەو بێت کە بە خشتەی کارەکانی مەڕەکان ڕاهات بێت. واتە بیری کردوتەوە بە خۆی وتووە کە بەخوا لەوانەیە من بە خشتەی کارەکانی ئەوان ڕاهات بێتم و من دوای ئەوان بکەوم. But there were certain of them who took a bit longer to awaken. بەڵام هەندێکیان هەبوون کە کاتێکی زیاتریان پێویست بوو بۆ ئەوەی بەخەبەر بێنەوە. The boy prodded them one by one with his crook, calling each by name. کوڕەکە گۆچانەکەی دانە تێوە ئەژەندن و هەر یەکێکیانی بە ناوی خۆیەوە بانگە کرد. Prod واتە تێوەژەندن کە ئەمە مەبەستەوەیە کە بۆ نمونە گۆچانێکت پێبێت و مەڕەکانی پێ هەستێنیت و بیان جوڵێنیتەوە بە گۆچانێک ئەوە پێوترێت prod. He had always believed that the sheep were able to understand what he said. هەمیشە باوەڕی هەبوو کە مەڕەکان لەوەی کە ئەم ئەیڵێت تێئەگەن. واتە بڕای وابوو کە لی تێئەگەن کە ئەم قسە ئەکات. So there were times بۆیە کات هەبوو when he read them parts of his books that had made an impression on him. کە ئەو بەشانەی کتێبەکانی بۆ ئەخوێندنەوە کە کاریگەری لەسەر ئەم دروست کردبوو or when he would tell them of the loneliness or the happiness of a shepherd in the fields. یان باسی ئەو تەنیایی یان خۆشبەختیەی شوانی بۆ ئەکردن لە کێڵگەکانە. Shepherd واتە شوان. Sometimes he would comment to them on the things he had seen in the villages they passed. هەندێک جار سەرنج و ڕەخنەکانی خۆی پێئەوتن لەسەر ئەو شتانەی کە لە گوندەکان بینیبوونی کە پێیا تێپەڕی بوون. But for the past few days, بەڵام بۆ چەند ڕۆژی ڕابردوو, he had spoken to them about only one thing. تەنها دەربارەی یەک شت قسەی بۆ کردبوون. The girl, the daughter of a merchant who lived in the village they would reach in about 4 days. The girl, کچەکە, the daughter of a merchant who lived in the village they would reach in about 4 days. کچی بازرگانێک کە لە گوندێک ئەژیا نزیکی 4 ڕۆژی تر پێی ئەگەشتن. He had been to the village only once, the year before. تەنها یەک جار لەو گوندە بووە, the year before, ئەویش ساڵی ڕابردوو بوو. The merchant was the proprietor of a dry goods shop. The merchant was the proprietor of a dry goods shop. بازرگانەکە خاوەن یان سەرکاری دوکانێکی وشکە بوو. Proprietor واتە خاوەنکار یان سەرکار و dry goods shop واتە دوکانی وشکە. And he always demanded that the sheep be sheared in his presence. و هەمیشە داوای ئەکرد کە مەڕەکان لە بەردەمی ئەمایان بە ئامادەبوونی ئەم ببڕدرێن. Shear واتە بڕین کە مەبەست لە بڕینی مەڕە و demand واتە داوایەکات. In his presence واتە بە ئامادەبوونی ئەم یان لە بەرچاوی ئەمە. So that he would not be cheated. بۆ ئەوەی کە فێڵی لێ نەکرێت. A friend had told the boy about the shop. یەکێک لە هاوڕێکانی بە کوڕەکەی وتبوو دەربارەی دوکانەکە
and he had taken his sheep there. و ئەمیش مەڕەکانی بۆ بردبوو. ئێستاش جارێک تەنها بە ئینگلیزی خوێنینەوە. Chapter 1. The boy's name was Santiago. Dusk was falling as the boy arrived with his herd at an abandoned church. The roof had fallen in long ago, and an enormous sycamore had grown on the spot where the sacristy had once stood. He decided to spend the night there. He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate and then laid some planks across it to prevent the flock from wandering away during the night. There were no wolves in the region, but once an animal had strayed during the night, and the boy had had to spend the entire next day searching for it. He swept the floor with his jacket and lay down, using the book he had just finished reading as a pillow. He told himself that he would have to start reading thicker books. They lasted longer and made more comfortable pillows. It was still dark when he awoke, and looking up, he could see the stars through the half-destroyed roof. I wanted to sleep a little longer, he thought. He'd had the same dream that night as a week ago, and once again, he had awakened before it ended. He arose and, taking up his crook, began to awaken the sheep that still slept. He'd noticed that, as soon as he awoke, most of his animals also began to stir. It was as if some mysterious energy bound his life to that of the sheep, with whom he'd spent the past 2 years leading them through the countryside in search of food and water. They were so used to me that they know my schedule, he muttered. Thinking about that for a moment, he realized that it could be the other way around, that it was he who had become accustomed to their schedule. But there were certain of them who took a bit longer to awaken. The boy prodded them one by one with his crook, calling each by name. He'd always believed that the sheep were able to understand what he said. So there were times when he read them parts of his books that had made an impression on him, or when he would tell them of the loneliness or the happiness of a shepherd in the fields. Sometimes he would comment to them on the things he had seen in the villages they passed, but for the past few days, he'd spoken to them about only one thing: the girl, the daughter of a merchant who lived in the village they would reach in about 4 days. He had been to the village only once, the year before. The merchant was the proprietor of a dry goods shop, and he always demanded that the sheep be sheared in his presence, so that he would not be cheated. A friend had told the boy about the shop, and he had taken his sheep there. بەم شێوەیە ڤیدیۆڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایکی بکەن و هاوڕێکانتانی بنێرن، و ئەگەر بەدڵیشتانە بوو یەک دیسلایک بکەن و پێم بڵێن چۆن بتوان ڤیدیۆکانی داهاتوو باشتر بکەم. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ.